Ovih dana ćete da vidite u Minecraftu kako izgleda za Barcelona stadion Camp Nou. Sad, ajde da krenemo. Lepo ovo tu, ovi stupići, samo što kad tu neko ovako. Shift, trče, i pad. To je samo grupo rađeno. Lepio tu ulaz sa deo, kreće malo, tražavica, neke lampe. Ovako podiš, volim. Ne, čistu, ne znam šta je. Ovdje opet da ne prođu navijači tu ovako, ja sam prošao, ugresno mi sam područio. Ne to, nego ovako da lepo. Ovdje imamo puno prolaza i tamo za puno navijača i igrača sudija i ovako samo prođe. Ovdje ima puno istorijskih stepenika. Oprijete se, možete da se trči, jako brzo. Samo pritisnite 2 puta V, duplo V i tako nešto brzo. I zašto smo... Kako je dobro. Vidite kako je dobro vraćeno. Ne idemo sad. Ovdje ima kao ogradice da ne vječe panova klanč. Ali mi smo dobri ljudi, mi neće da padamo. Aš iđe dobro. Tako je ovo ogradice. Tu smo stali. Ovo se popneš. Nemaš si sediš. Ovo pogledaj šta imamo sve tu teren. Messi, Ronaldo, Neymar. Oscar neke reke, Valines kako se zove. Evo kako ovo tu dobro izgleda. Ovdje piše FC Barcelona. FC Barcelona. A što to dobro? Ovo izgleda kao glavni deo, gdje se kao ulazi i gdje se sjeti. To je, mislim da je za ove kao neki trener, mislim tako nešto. Ajmo se na teren da vidimo šta se tu. Očekaj, ovo se zabrano. Ovdje pišem šta malo pišemo Messi Crown and Club. Vidimo ten kako je urađen. Kako centar je dobro dokati samo. Ide Messi, baci i Neymaru. Ćao! Messi. Šut! Go! Ovdje imamo jedan veliki znak Nike. Jer Nike proizvodi dres Barcelone. Evo tu su oni kao da pokazuje koliko 5-0. Što to naravno tako. Ajde poželimo. Idemo da nam se mač. I ovdje stoji one kao rezervi ovdje stoji ovako treće već. Što je ovdje? Ovo je kao u pravom futbolu. A mi idemo prvo kod ovog. Kod sljedećih. Kod njih imamo to i
sličke. Ima tu neka sa što hoće da se zahvali Ledi. Evo, ajde. Kako će da zahvali? To je ta slika. Ovih može kao šta kako dao kažem. I dok ovdje se počeo stream, ja sam malo potražio ovu mapu i vidio sam još neke stvari. Čekaj sam da izađem sa terena. Gdje on izlazi? Ne znate kako su dobre stvari što sam vidio. Moramo malo da poletimo brže. Evo. Sad ćemo stavimo da vam pokažem. Shift. I to bilo. Čekaj, ali više. Možemo još na ovaj teren. Kako ovo ti lepo dobro vraća. Uključite ovdje. I za tu. Valimo još neki prolaz jer tu, evo šta je. Ispopnite ovdje.